ta dyondza haleni. Rivula tangu a rito ra Xikwembu. Nhlokomhaka i ta ku landza Yesu. Kambe a va byela hinkwavo a ku nga ku loko un'wana a rhandza ku ndzi landza a titshiki a ti rhwexa xihambano xa yena hi siku rin'wana ni rin'wana kutani a ndzi landza. Amen. Tlhela hi dyondza leyi ta kota ku swi fikisara phansi. Amen. Kambe a va byela hinkwavo a ku nga ku loko un'wana a rhandza ku ndzi landza a titshiki a ti rhwexa xihambano xa yena hi siku rin'wana ni rin'wana kutani a ndzi landza. Haleluya. A hi khomeleni nakambe. Pai todo poderoso, ami mavabyi lekana ni humi hala hanyi ta vilisa vamakwethu loko va lava ku xumayela va hlayile ku rhanga hi kuma rito va pfumaleka. Amen. Ku ba nkama u lava xilo ku fika nkarhi wa ku xi endla ku nga ha swi swa ku ta xi endlisa ku sini. Amen. Na manje hi tshembele Xikwembu swi ta endlaka hi laha yena a rhandzaka ha kona. Namuntlha hi lava ku pfuxa nhlokomhaka leyi nge ku va mulandzeli hi ntiyiso. Amen. A hi veni xikan'we leswi ku va mulandzeli hi ntiyiso. Hi dyondzile matsalwa lawa hi makumaka ka buku ya Luka. Alanga matsalwa i wanuna wa ku vitla yena hi Luka. Handle ka buku ya Luka a mintirho ya vaapostolo kumbe Acts of the Apostles yena nga yi tsala a hlawutela leswi yena a nga swi vona kumbe a nga swi twa hikwalaho ka Yesu Kreste. Aka buku leyi ya Luka a ta hi byela kusukela nkarhi lowu Yesu a nga taniwa hi wona ku ya fika nkarhi lowu Yesu a nga tlhelela a ya kaya etilweni. Yesu a endlile ntirho wa nsima. Luka a ta hi kombisa ku na ma-particularidad lawa hi ma kumaka ntsena ka buku leyi. A buku ya Matewu, Marko na Luka enkarhi wun'wana ti vulavula hi swilo swo leswa swin'we. Na manje ku na swilo swa ku kuma ntsena ka buku ya Luka. A loko u lava ku dyondza hi n'wana loyi a nga suka emutini wa bava yena a ya dya xuma xa yena u ta swi kuma leswi tsariwile eka buku ya Luka ni swin'wana swihitana leswi Yesu a nga swi hanya ku va a swi vulavula u ta swi kuma ntsena ka buku ya Luka. Kapitulu leyi hi nga dyondza yona i na tinhlokomhaka to hambanahambana. Loko ya sanguna i ta vulavula hi ta ku rhumiwa ka vaapostolo va 12. Ya pfuxa nhlokomhaka yin'wana i ngo ta ku andzisiwa ka xinkwa. Se n'wana wa munhu hi mani nga xivitiso lexi Yesu Kreste a nga xi endla a ku va vula yini vanhu hikwalaho ka mina. U nga swi vona loko va hlamula va ku van'wana va lu wena Yohani Mkhuvuri, van'wana va ku wena Eliya. Se a va vutisa ku n'wina muri ni mani. Nhlokomhaka leyi ya paluxa le mhaka to teto. Se laha hi nga dyondza kona nhlokomhaka i ta ku landza Yesu. U ya kuma nhlokomhaka yoleyi eka kapitulu yoleyi loko u dyondza ehansi ku kohola Yesu a tlhela a vulavulaka hi ta ku landza Yesu a partir do versículo número 57 ele vai falar novamente baseado no mesmo tema. Se laha hi nga dyondza kona i vile nkarhi lowu Yesu Kreste a nga va na wona ni vadyondzisiwa loko va endlile ntirho lowu wa nisima wa ku va rhumiwa hi Yesu. Va ya mahloni va ya va xiswona vanhu va bohiwile va tlhela se Yesu a thusa a munhu loyi na a ni madimona a n'wana wa munhu loyi na tamliwile hi madimona. Va andzisa a swinkwa va andzisa swakudya. Yesu a va na nkarhi na vadyondzisiwa. Loko a tshamile na vona Yesu Kreste a sungula mhaka ya nkoka. Ku na xilo xa Yesu Kreste xa ku swa vevuka ku vulavula hi swona. A ku vulavula hi leswi Yesu Kreste a nga swi endla swi vevukile. A ku xumayela hi leswi Yesu Kreste a nga swi endla mahloni lawa a nga ma endla swi vevukile. Na manje a ku xumayela a tinkonzo leti Yesu Kreste a nga xumayela swi karhate ngopfu swinene. Hikuva Yesu Kreste loko a xumayela a nga laki ku va a ku veka nhloko a va ka nhloko na vanhu. A vulavula hi nkarhi wun'wanyana a ku loko tihlo la wena li ku joyisa fanaka u li susa u nghena tilweni na u nga na tihlo. Loko voko la wena li ku joyisa fanaka u li tsema u nghena tilweni na u nga na voko. Yesu Kreste a xumayela swilo swa ku endla, a xumayela swilo swa ku bakisa, a xumayela swilo swa ku karhata. Amen. Haleluya.
E aqui temos mais uma das pregações de Jesus. E na Shumaelo é Jesus Cristo. A Shumaelo em particular, Jesus Cristo é a única abajonesiwa. Ele vai ter essa conversa com os 12. Lá 12, ona batoka a Shumaelo. Jesus é abajoloka shegeletani. Akukambe, aliturilikambe abajona ikwao aku. Kungakuloku umwana aranza kunzilanza. Twanani Yesu asimulakala. Atona abantu laba kukariwi na wi abafamba na yena. Ni mali ni murumusha atoma ngayina ili kubamulanzeli itiso. Yesu atona balanzeli mayena na barayena kaluyana. Akuwa kuloko umwana aranza kunzilanza. Astafuka asibisuda. Sabu aitona yina sabu kuloko umwana aranza kunzilanza. Kuwe yina ibalanzeli mayena ikola kaini. Tonani lowu bajonisiwa abokhela kamisawu ikulu bayekile mahlori makulu bayekile mahlori yoyenda namanje ukubakhela aya bathwele ikumulanza yintiyiso. Amen. Sayeka ibakona kerekeni itimula balanzeli ba Yesu Kristu ilitiba liba shikwembo Shumaela abantu batsaka yimbela abantu bamaboko namanje yakulanzela Yesu karina chumo uYesu Kristu aya bulabula karumane akubakona bataku Yesu inaisho kule matimona inaishumaili abantu batsaka inayengelelefya namanje aya bula aki mina anzimutivi ukolaka ine Yesu abulanesu iko bakona tulaka balanzeli namanje haibalanzeli bakona ngokona kerekeni batwa Yesu namanje abahanya Yesu abarangeliwe Yesu abayingisi Yesu Kristu sayeka isama sonto yina hii ikore turaswebo namanje kuya umahanje alesu suyirangelaka ingalirito raswebo tolama kono wena kubamulanzeli Yesu. Haleluya. Kubamulanzeli Yesu. Amen. Se abajona makale akuba kuloko umwana aranza kunzilanza atitsiki amakaya kutitsika ayakubebuka porque se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo akuyala bamwana shingaba sibebuka nyana namanje kutiyala haweshe hayi makaya kubebuka. Amen. Ina yimbelela iko hihanya imahala ka Yesu namanje khela yayimbelela iko alikona tilo la mahala. Amen. Ihanya imahala ka Yesu namanje atilo la mahala alikona. Ihanya imahala itiso le iko ikuma kuchusiwa imahala a manifestação da graça de Deus. O sangue foi vertido e ninguém investiu para isso. E mahala ona imbela kaona namanje akungena tilo akufika la Yesu akakona sayiremendera kaleso ijotsakala akungena tilo imahala akuhanyisiwa Yesu imahala akuhanya kutsakeni akuhanya kutsakeni imahala akuhangana na Yesu akata unika kutsaka imahala akungena nkedekeni imahala namanje akufamba iritorengereke elungaka Yesu Kristu haimahala. Amen. Chakwana. Haleluya. Ali umwana na umwana laranza kunzilanza atitsika umanega sana eu fui procurar alguns sinônimos desse verbo negar. Vinha refutar, rejeitar, abrir mão, não aceitar, uma fumeli, uma suyamukeli, uma suyamukikoka makaya kutiala olane abibele riake ikomba kuskela kadeshamento ya kali kufika kadeshamento ya itwa amikarle wana wa Yesu Kristu la mga nishita na soyenda baikomba imakale ya kutiala aloko ya Jonza ishita na sha Yosefa kumbe José de Egito ya kuma exemplo lá claro lá kuine kutiala aloko ya Jonza imakaya Daniel logo ali Babilonia logo ali pameli wa sakujasa hosi baka
kuseka ikabona magaya kutiyala loko yayafika ka Novo Testamento yayadyondza hi Stefano o primeiro mártir. Nós encontramos um exemplo claro do que é negar-se. E como a xikombekiso xa ku vonakala ya mhaka ya kutiyala aloko futhi ya dyondza hi timhaka ta Yesu Kreste leyi a ximayelana mhaka leyi nga hi vona a exemplo claro do que é negar-se. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele deixou claro em algum momento que existia vontade nele de refutar aquele cálice, mas para que se possa cumprir o plano glorioso de Deus, há uma necessidade de negação. Ele assume que a mulher por razão da escola logo irá na sua carne, assume que o xangana isso logo ia congoa e fumela nesse dia por razão da ina ao mescote por valer wena logo ela por nesse dia por razão da wena ao mescote por nossa de cuero logo ela por nesse dia por razão da wena aqui que vamos vai nada ai que queda alô ela por lança por razão da ina na mais de coisas precisa das coisas só a evangelho e vida com vai diala e como que itagena vai fuga vai canzeta vai ribalera e com as coisas só a evangelho por razão da ina ali João Batista agora não vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e caminha a carne minha por Jesus Cristo então deixa por razão da mina se dafa deixa por razão da Jesus se dá em aleluia 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 lava kumitiwa ngamisholo leso estamona kutikajangaja itivitisa nokulikana ifama kutomwenjwa ina kuyendeka kuranza kama haleluya Yesu akisema kale kujulisiwa akuloko usilava akuenzilanza silava utiyala amen tiago quatro lokuatsala tisashibutiso ali de onde vem as guerras de onde vem os conflitos de onde vem os vossos desentendimentos e ele vai trazer uma resposta a Samulo a vem dos nossos deleites suma ekuranze kaina amém se for aquele sonho e como é que foi ela para kuranza kaina aí que tem chu leite começar a crescer no mundo jaina amém aleluia kuwa mulanze hiti isso akongoma Yesu atalawa jolisiwa loko akulilipaka ya kutisika aya ingetela makaiwan nzaku atitsikile kumbe hande kakuba atitsika munhu wela makutsinanzela afanele kutirhesha xiyambalo xa yena afanele kutirhesha xiyambalo xa yena a xiyambalo loko hi swi vona ebibeleni xi kombekisa akuhlupheka xi kombekisa ku tika xi kombekisa swivavo loko hi ya vona xiyambalo leswi nga xi wala Yesu Kreste a yi nga xiyambalo xa lovuka ivile xiyambalo xa ku hlupheka xiyambalo xa ku xaniseka minkarhini yin'wana loko dyondza a significado da cruz naquilo que era a cultura judaica leswi nga ri ntumbuluko ya mayuda u ta yo swi vona leswo a xiyambalo a xi nyikiwa vanhu lava lavali a pior meio da sociedade lava naveka swilo swo biha hi vona lava na dlayiwa xiambalweni swi kombekisaka leswo a xiyambalo loko u hundza ka xona a ku na ntsako ka xona ku na xivavo ka xiyambalo so Yesu Kreste a va ximayela a ku loko u titshikile tirhwexe xiyambalo xa wena maka nkoka a sakuna a ku a titshiki a ku titshika a wexe se a engetela a ku a tirhwexa xiyambalo amen a mhaka ya xiyambalo a ya kurhwexiwa a mhaka ya xiyambalo a ya ku amukelisiwa hi wena a wexe u ti tekelaka xiyambalo xa wena
utirhwexa ukongoma uya mahlweni. Hakunene ina asule ukanga, hakunene ina sangarata, hakunene ina angakona anganansaku ka swona. Na manje loko hi lava ku va vadyondzisiwa, loko hi lava ku va valandzeli ntiyiso, a xiambalo yo tamela wexe. Un'wana loko yimela a ni ta tirhwalela xiambalo xanga hi mavoko yanga, ni ta tirhwalela xona xiambalo xanga hi mavoko yanga. A loko hi ya vona ka Bibele ku na vavanuna lava va ku xiambalo vo tirhwexa voxe. Shadraki, Meshaki na Abednego loko va ri karhi va le eBabiloni na vona ku bile nkarhi lowu a va nyikiwa mhaka ya ku va gandzela swikwembu swa hava lexi hosi Nabucodonosor na xi tlakuxile eBabiloni. Na manje vona hikuva a va xi tiva xikwembu, a va hlanganile na Yesu, a va lava ku va va dyondzisiwa hi ntiyiso, va prefera ku va va ya va ya tirhwexa voxe a xiambalo lexaku a ta va peta akufeni. Van'wana va ya vula nkarhi wun'wanyana va ku hina hi nge xi tshika ku xi gavela xikwembu xa hina, a loko swi lava ku xi ta ku hi chusa xi ta hi chusa, loko xi ta swi lavi xi nge ta hi chusa. Na manje mhaka ya nkoka leyi hi tivaka hina hileswaku a ku xi gandzela xikwembu lexi a swi nge koteka ku va hi swi tshika. Hikwalaho ka hina va sweka leswi a va swi twisisa a leswaku a mhaka ya ku landzela Yesu swi lava leswaku a xiambalo u tirhwexa ha wexe. Haleluya, haleluya. A swa ku mhaka ya kongoma ku va mulandzeli hi ntiyiso. Paulo i nga n'wana ya tinhena leti Bibele ti vulavulaka ha yena, a ya tsala nkarhi wun'wanyana loko se a xanisiwa, loko se a nga swi voni swi nandziha, a ku porque para mim o viver em Cristo e morrer é lucro. Tiago não a tsala capítulo 1, a ku alegrai-vos quando passardes pelas provações, porque disto vai trazer em vós a perseverança. Vamos lá, exemplo negaina, vai como deixou a Ivagene, leito a cagalo, já colocou aquela creste, os seus problemas vão acabar. Se você receber a Jesus, as discussões vão parar. Se você receber a Jesus, o que dá uma timale banco, a vacuna na minha batinena, e capipere, vai como só ruim, não é bem assim, porque isso é esse a mula, a no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é a questão que eu quero levantar com isso tudo? É que se nós vamos sofrer nessa terra, logo enxame seca, sabendo lei, logo ilusão, cascada, aí cachorro só faz aqui, aí questão é que ficar desesperado, aí questão é que pega, e conheço a Marnaíno, e conheço a Israelina, menina, a logo usa a sua sucesso, e fala comigo, a cura de dentro da cresta, e se mama e cocoma, e no sababa, se mane, e na cocoma e muito nisso, e na zona, e na cocoma e muito nisso, é a muqueleca, e na cocoma e muito nisso, vai diga de cima, vai estar de cima, e na cocoma e se mama, e como ali no mundo de rei da aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É saber que esse sofrimento é de hoje, mas amanhã a alegria virá. É saber que hoje há calor, mas amanhã o frio pode vir me embalar. É saber que eu posso morrer nesta terra, mas no céu a vida eterna me espera. Com ele eu vou caminhar, com ele eu vou viver. Amabasi madahela, amabasala kola, ikogoma, yana Yesu, yatamashuluka leo. Haleluya, haleluya. Utasubona kami pele mas fácil parte. Logo subona aquilo que foram as vantagens
fato desse homens terem se negado, logo o anangarumwana, logo o anulava matiala, a cigarata, o tomigawana, ficava buki, a barraga e ela ia com carata sunene, ia com bukanga, na margem leste, na suenda, a pisa putaka sunene ngoku, e mandava putala kabona, e quando a tua se cresce, a mata fica na comida chivalo, a uma não fame, ou não uma família maneira outra na Daulia, a comida esmola, e como na mais que a macabra na cresce, bate ele, bate ali, a mamãe chiambano, a mamãe matimba e acumular rito, babo ina colide, ina silver, na madeira lá e se resta Nazareta, ou na fuga unima, ou na fuga como uma fama, Paulo e a mulher da Ruana, a menina alguma angosto nyoka, na majeku na api iluile Yesu, a kongonga nyoka liya ni fedele ya ukarabega rayona, a escolta la mumenya zumu, Stefano come Stefano, vena kandiwa imaritwe, vena mudaya imaritwe, vena shamsiwa imaritwe, akaiwa kandaulia, akongoma simama na kiachwele, akunalipona tilo, nifulekila kapulia mkele, koyola kaine, lofo ilava kubaba zoliswa itiiso, itiyala ibayrola siya manuswa ina, atishaniswa mitibagona, atingedevega hanse, ikuwa ibiri wile, Yesu, haleluya, amen, haleluya, amen, ayo kubamulanzeli itiiso, kubamulanzeli itiiso, ayo kule mshituakala, kubamulanzeli itiiso, kubamulanzeli itiiso, kubamulanzeli itiiso, kesi, lukubaswa endleko, kwa nika wile akona, ako itibula balanzeli, iko ina amakaya evangeli karumanyana, ikumena halika besu, ina abibele itiba kwati, akaka ina loko ulaka kuchubuka itungu batakona, ibile tamano bakutira nzenkankereke, swinga yenteka sibasi swesu, na manje ungari mulanzeli anti Yesu, amen. Aloko ingasikote akubeka khelweni, leswe ingakuranza kahina, ati ngoze tamsawali letitata ibukela, bona ni Saulu awosi ya kusanguna yatika bana ba Israeli, ibi ikakushiwa Yesu, profeta Samuel aitot, haleluya, 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 ibuna kuna Saulu awosi ya kusanguna ya bana ba Israeli, atotiwile, abibelele Saulu akuleti nyimbe totala, na manje kubile nkare, umikufikile nkare, lo Saulu anga imise leswe ika kuranza na Yesu, anga asikote akutiyala, loko mprofeta akunyima na kuya, ungayeni maganzela, Saulu atuisa leso, mprofeta wakwele, ayenda maganzelo ayeshi, loko kaya basula nyimbe, awose iko, loko mkwile nyimbe mungateki nchumu, Saulu lokasulile asuna kuteka siyare shandaulia, leso asuna kukomekisa, leswe inga kuranza kayena, asuna kuyenda, leswe inga kushuba kayena, asuna kunika ngari, leswe inga kuesheketa kayena, amanga yanko kaya ikuikisisa, changulowe ingari mabana baswebo, akuranza kayena kufanya kuranza na swebo, akuyesheketa kayena kufanya kuesheketa na swebo, ayayende kuranza kayena, Saulu ayayende kuranza kayena, kuyoyende kayinike, Saulu alusule matimba, alusule buhose, asa unakupufuruka, atamiliwa imatimona, asa niseka, imuva ayikile nkari, leso nikari kuranza kayena, loko ili Judas Iscariot, langa kwa Yesu, langa ni mulanzeli, tisoreio de equipe de Jesus, o homem das finanças, vem anga mula itimale lenda wa Yesu Kristo, atinikela kale shingari kuranza kayena, asa muna kuyengele shingari kuyeketa kayena, anga kubeka bukali twayena, amakalenda ileke vileso, anushie kitoro da swemo, amiku anisi wile imahala Yesu,
matilo leriliwa na yamona un'wana loyi eka exemplo na ku futhi lixelela eka o filho pródigo, quando ele entende que já é adulto, quando ele entende que já deve dar vazão àquilo que são as suas vontades, quando ele entende que agora eu sou dono de mim, ele decide abdicar-se daquilo que era a vontade do seu pai. Ele vai se entregar às suas próprias vontades. A consequência foi que ele, onde foi, perdeu tudo quanto tinha. A luz veio quase na hora da soda. A mudança na Luciana encontrou-se numa situação muito terrível. Por quê? Porque ele deu vazão àquilo que era a sua vontade. A igreja dos dias que correm tem também dado vazão àquilo que são as suas vontades. Nós não queremos pregar a palavra de Deus tal como ela é. Usamos o texto bíblico como pretexto para colocar as nossas vontades. E tem a vida da suemo, e tem a de falo, da bonita, da de mane, a de querer que eles tinham dada, mano, vai mudar para dizer que vai ser cresce, na mancha a macaia coca, e a cutiada, e a cutiada, a chiamano, aí a chimaia que vai iada, Jesus cresce, ela vai por você querer que ela não chorou, Jesus querer que aí a rivalene, a macaia cutiada, e a rivalene, a macaia cutiruena, chiamano, e com a iona, e cada ienda, e vai tudo siwa, e disso, e vai lanzene, e disso, aleluia. Amém. Yaina, amém kuriki yaina, asfalto bago favoran sa yaina, aleluia. Nossas casas, e construímos com o nosso suor, não devem estar debaixo da nossa vontade. A vontade dele em primeiro lugar, amém. Coração da sua vontade, submetermos à vontade de Deus. Um ano vai atrás, a verdadeira independência do povo está na dependência de Jesus Cristo. Aleluia. A verdadeira independência está na dependência de Jesus Cristo. Ninguém é independente se não está debaixo da vontade de Deus. E colou, e com a ânsia, o lançar a Jesus. Nada na matimona, mas quando eu comandava e caína, e candau leia akuna alimone, amunyama utagako, e candau leia akuna amunyama ungeviliko. É uma situação de ação e reação, onde a luz, lá kumana kumonakala, lá kumana kuranza ka Yesu, lá kumana kerekele itianaga, lá kumana kerekele itirashana siambano, amuranza ka Yesu Kristo. Kaumelela kanda oleo, amufula kanda oleo, kaumelela, amishima wasota, amusimamisana. Eles conseguem conceder um ou outro suporte para poder permanecer de pé e avançar. Quando a igreja sabe negar a sua vontade para dar lugar à vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta sobre tal igreja. Aleluia, aleluia. Agora chama, ele vai com isso tudo. A mafia vai engajar a hora. Mutala kaya si ay matiba quase. Aí seguro ranga e vai indisana. Imagina malava com isso estamos eles. Chama ya escola, a cutiana, cucona seguro de kaya aquela hora isso do resto. Ya escola a cutinica na cabe, o a indisa morança cachorro. E vai famba hasa morança cachorro. Ya escola a cutinica matimba. Ya kuyamkela ikiroesha oesha shiambana. Kuva ikongonga yamashweni lanzela Yesu Kristo. Akuvamos lanzele de isso não está necessariamente na aceitação. Isto é sinônimo de negação. O diabo hoje. Aleluia. Leva como na cara o corpo da Jesus. Leva com tutuzusha. Ama kaya kutiala. Ama kaya kutiresha shiamba. Ashamunaro angashimula Yesu. Ibe acumulanzela e segue após ele. A questão de seguir pressupõe que à frente está alguém. A loculanza, se você só acorda, a curar lá, a cama escolha, aleluia.
ninguém segue se não existe um ser ou algo ou alguém do qual pode seguir. Aleluia. Digo, nós só passamos a seguir se existe alguém à nossa frente. Aleluia. Se alguém diz me segue, é porque essa pessoa estará adiante de ti. Ataba na frente da wena, logo aku ni lance. Ali wena uta ngene tingala leti mina, nikata ngena tona. Logo aku ni lance. Ali wena uta famba. Ila mina ninga famba hakona. Então, logo ni experiência sa kukarata. Leshi shakala na shona, logo ikari lanza Yesu. Yuko ilanza Yesu. Ifala kusisisa desongei mulanzaka. Aunzini experiência social. Yuko ya aunzini. Ina ilanza yena. Na ina utashkota kuhunza. Yuko aitele. Aitele lange kulanzaka ina. Angelele. Itamili kulanzaka yena. Aloko yuhunza kalimintwa. Yesu Kristo angeambia rifo. Ikuwa imekata rifo anganyima ngona. Oyo huza. Oyo ngena abasuka. Na inao. Logo ingena ufene. Ikuwa ilanza Yesu. Ilongena ikila yuma. Porque nós estamos a nos dirigir. Nós mundo. Estamos a seguir alguém. Jesus Cristo entrou no céu. Nós, porque estamos a seguir a Ele. Aquele que entrou no céu. Não. E também a Tiluene. E quando a Ele, Angelile, Tiluene. Aleluia. Jesus Cristo, acha de seu filho. A Tiluene dada. A mulher da barata. Na mate. A unzinha que a sua linguagem nisso. E como eu amo no mundo de três aflições, não vai a fala ali. Tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. A nossa vitória é resultado da vitória dele. Tudo que ele venceu, nós também temos a condição de vencer. Se digo tudo, me refiro exatamente a tudo. Aleluia. E o quase é uma circula, não, é uma tipa, é uma circula. E como aí coisa caína. Aí Yesu kama shwagaina. Aya famila ila kama famagona ilanza Yesu. Haleluya. Umwana wa ayatsa zilanza Yesu kare kwa. Kuhaba mhangu loko zilani. Akukhulele kutsake kare kwashi. Yesu wemolisi. Kwa haleluya. Na kumitangana kwa Yesu sio ibuka ndio yako. Idivitise katikati makaliti. Kuna sana mali kweli ya Mungu mzuri. Kuna sana mali kweli ya kabisa kweli ya Mungu. Temos chefe de família neste lugar. O chefe de família. Você está dirigindo a família sobre a ordem de quem? Você está dirigindo a tua família, os teus filhos, a tua esposa sobre a ordem de quem? Quem é que está à frente de ti? Mãe, ela vai fazer a hora. Ela vai convidar o pastor Magapa para ajudar neste momento. Na enxerga, currava a mão, logo na ele. Ako coisa, kusake, cai quase. E ele é amoroso. Aleluia. Estou machista.